Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mapele hi bombisa ririmi rero. Nyimpi exikarhi ka Mapele the Boss na GP the Khataphila ya ha ri ku yeni emahlweni. Hi voni GP the Khataphila a fika a yevula Mapele the Boss ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a tsala leswaku ni te vapfuli na studio ku ve na keyboard a va yi tivi mabyere sweswi va lava ti-beat i kwini Sono. Hi ta tsundzuka leswaku Mapele the Boss va endli studio eka lembe leri nga hundza lembe ra 2022 naswona album ya vona ya lembe leri nga hundza yi kandziyisiwe estudio xa vona naswona muhumelerisi ha swi tiva leswaku i Sono the producer. Se Mapele the Boss tolo va fiki va tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombela ku rhumeliwa ti-beat kumbe swichayachayani swa xigaza eka xiyenge xa mabulu xa WhatsApp laha va nga siyana nambara va kombisa leswaku loko beat va fika va yi chayisa eka nongonoko wa rhandzana ni magaza vanhu va fika va yi tsakela va ta yi xava va tlhela va ya yimbelela. Se leswi GP the Khataphila a nga swi tsala u kombisa leswaku Mapele the Boss a va nga fanelangi va kombela ti-beat tanihiloko va ri na producer leyi ku nga Sono. Se GP the Khataphila u le ku yevuleni ka Mapele the Boss a kombisa leswaku vapfuli na studio va karhi va nga koti na ku chaya kambe swilo swa muxaka lowuwani swo sungula ku va swi endliwa Mapele the Boss. Hi ta tsundzuka leswaku hambi na Benny Mayengani the president na vona a va pfuli studio va karhi va nga swi koti ku chaya kasi na le ka Ngove xikona studio le ka Mr Post va na studio naswona a va swi koti ku chaya. Se swilo swa muxaka lowuwani a swi lo endliwa hi Mapele the Boss ntsena. Hi ta tsundzuka na Ngalasi na yena u na studio kambe u tholi vachayi ku va va tirha eka studio xa yena. Se swilo swa muxaka lowuwani a swo sungula ku humelela hi Mapele kambe loko hi languta swi tikomba nga ku nyimpi ya Mapele the Boss na GP the Khataphila ka ha ri kule la yaka kona. Hi ta tsundzuka leswaku Mapele the Boss va kale va beefiwa hi GP the Khataphila kambe a ve le ku hlamuleni eka risimu ra beef no pfumela leswaku GP the Khataphila wa ha ri ku vileleni leswaku va fanekele va ze va n'wi hlamula hi nghoma hi kona mbilu ya yena yi nga ta tshamiseka. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro